Hey, it's your boy, the one and only Bathu Tumelo. It's on the channel bemnyama kuhlola shongololo. But enough with the long introduction. Ngizoba short nje kuhle kwendlela izulu bafowethu. Insizwa ngakubo ozibone ngathi insizwa ngokwanele bafowethu akufika ahamba eyedwa. Bafowethu nginenkabi yami la eduze kwami bafowethu ezoyibika short ukuthi ubani wakwabani odume ngani. Inkabi yami asikubingelele siqwamukele ku TM interview show. Igama lami ngumfowabo baba ngivela ngakwaNdebele nginwedla ibukhethu begodu ngidime ngama-online tutorials. Mfowethu njengoba uthi igama lakho mfowethu umfowabo wasicela usitshele more about it ukuthi walithola kanjani mfowethu. Ngalithola e-high school eMashali bengumongameli khona lasukela khona lapho. Mfowethu so usuka kude nento yobumongameli so mfowethu ngaphambi ukuthi ngene kulo mbuzo olandelayo ngifisa ukwazi ukuthi wena ungena kulephi ibandla phakathi kwebandla lama-screen nebandla lamabhinqa. Kuyithola amabandla angeni Awungeni kambe yangeni. Uqale kahle weza nayo ke wathi ufika lapho ke wayimosha. So mfowethu njengoba uthi kade president from your previous school mfowethu so manje unikezwa nje ithuba nje la South Africa lokuthi ube umongameli iziphi izinto ongayishintsha mfowethu? Here I come. Here I come. Ngakha amathuba omsebenzi ngenza ukuthi abantu besifazane bangahlukumezeki kube nokuthula eSouth Africa. Oh my God! Wow! Mfowethu so ngokwakho igama elithi insizwa lisho ukuthini? Insizwa ukuzimela, insizwa ngezenzo. Igama lethi insizwa uziphatha nje nokubekezela yikho oqalana nakho njengensizwa. Mfowethu so ngicela ukubuza nje mfowethu my last question ukuthi uyakholelwa ekuthenini umuntu wesifazane kunalento ekumele anikezwe ekuthiwa i-girlfriend allowance? Mina angivumelani nayo ngoba ababamkhulu bethu into leyo bebangayenzi but esikhathini samanje kuzokuya ngensizwa ukuthi iyathanda na uneyintombi yayo i-girlfriend allowance konje. You're right. It's fact. So nje mfethu awusabi ukulahlekelwa umuntu wakho ngenxa yokuthi awumnikezi leyo. Kuwabudisana like mina ngithatha ngibeka ku-perspective ami. Ngiyazazi ukuthi ngiyighost. Mfowethu sengivala nje mfowethu uthe wenza ama-online tutorial classes mfowethu bengifisa ukuthi ubhalansise ababukeli lapha mfowethu ukuthi imaphi ama-subjects noma ngithi ama-module mfowethu ogxile kona lapha kuma-online tutorials. Ngicele ku-physical sciences kanye naku-maths lapho ngispecialize khona ama-specialities ami for ama-grade 12 ngitshela ngawo kwaphela manje. Mfowethu so umuntu ofuna ukukuthola lapha ofisa ukuthi afinyelele kuwe athole usizo ngalawo ma-subjects angakuthola kanjani? Abangithola currently nge-TikTok account ami ithi kumfowabo baba bangayisearcha bangithola lapho.